Malo, ayo family ina lua sila ya masuk samal. Yoi, ya mama nga orka vale la leo la fulingo. Si halu maya ole chip. Dia nga yo chi. Mara ya foi le pe kaule le masima ai. Ya foi tala fia ngai mana mau kwa. Tak sino tia o. Dia o melfava vau ele lianga lua sa. Ya ole ale masar salo foi le nei ai nga. O ma unwa le. Mana tua le tula fono Faigafaatauvaga o fatou inga ma pui ngo tanga fa ngai no loma o nanga lua sumaleono. E ta tau so se fai pisidisi ona mauti no le ato toma le saanga le mua so se loa. Aole I faatau ina tu tanga fa tau. Ya mauti no fo ro tal fe ngai le o loma fa mbenga fa tau wai. O se fautuanga foi le mo fa tau. Ya siaki mo lo ya mauti no le ato toma saanga le mua le fa fa unga fa tau ma o mauti no. O lo tala fe ngai man mafo anga na lion fi e fa tau. O le nei fa mana to fi ai foi ma unanga po ngai fa tino ese services ya mauti no lo tal fe ngai le ma fa mo fa aptoa. Ma tu ina tu tanga taro mana mia nei au nanga. E se tu langa o pitore le ma fa maliaina. O le fa maliaina tu uma lua. O le ale se fte na inga mo no solia ai le tu la fono. Mo nisi fa mtanga bala o mari komisi Faigafaatauvaga mtanga te fa ngai no loma o nanga. Ma le vaenga fa tau inga tal fe ngai mtanga vengo pisilisi ala manuia malipa. Ele telefoni lua o fa tasi bolu po sa vai in the limited stas tolfa.